Tu esi patiesais dziedinātājs. Tu es la source de tous les médecins et de tous les hôpitaux. Tu es la source. Tu esi visas... Tu es la source ou le maître de tous les hôpitaux. Tu esi visu slimnīcu un viss medicīnas avots. Tu es la seule solution dans notre monde. Tu esi vienīgais risinājums mūsu pasaulē. Tu esi vienīgais risinājums mūsu pasaulē. Je te donne maintenant tous mes péchés. Kungs, es tagad atdod tev visus savus grēkus. Mums atdod tev visus savus grēkus. J'accueille ma vie nouvelle de tes mains. Un es pieņemu savu jauno dzīvi no tavām rokām. Un es pieņemu savu jauno dzīvi no tavām rokām. Toi, tu as donné ta vie pour moi. Kungs, tu esi atdevis savu dzīvi par mani. Kungs, tu esi atdevis savu dzīvi par mani. Je te donne maintenant. Un es tagad dodu tev. Un es tagad dodu tev. Je décide maintenant. Es tagad pieņemu lēmumu. Avec tout mon cœur. Un viss savs sirds. De te donner maintenant toute ma vie. Tev atdod tagad visu savu dzīvi. Atdod visu savu dzīvi. Je donne tous mes problèmes. Es tev atdod visus savus problēmas. Es atdod tev visus savus problēmas. Toutes mes maladies. Visas savas slimības. Visas savas slimības. Tous mes handicaps. Visas manas nevarības un vājums. Visas manas nevarības un vājums. Tout ce qui est caché en moi. Visu, kas ir apslēpts manī. Visu, kas ir apslēpts manī. Je te donne tout sans réserve. Es atdodu tev visu, pilnībā visu. Es atdodu tev visu, pilnībā visu. Je te proclame comme le Christ. Es tev pasludinu kā Kristu. Pasludinu kā Kristu. Celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Tas, kurš kristīja svētajā garā. Kurš kristīs svētajā garā. Je reçois ton esprit. Un es saņemu tavu garu. Maintenant. Tagad. Nous sommes des frères et des sœurs. Mēs esam brāļi un māsas. Nous sommes un seul corps. Mēs En esam Jésus. viena miesa Jēzu Kristu. Voilà, pour évangéliser, Lūk, un lai evanģelizētu, Dieu nous envoie comme des pauvres. Dievs mūs sūta kā nabagus. Parce que seulement les pauvres peuvent donner la vie. Jo tikai nabags var dot savu dzīvi. Donc, toutes les excuses de ne pas évangéliser Un visi mūsu attaisnojumi, lai neevanģelizētu, sont les meilleures conditions pour annoncer Jésus. tie ir tie paši labākie apstākļi, lai mēs sāktu evanģelizēt. Dieu n'a pas besoin de héros. Dievam nav vajadzīgi varoņi, Il a besoin de personnes qui sont tout proches du cœur de Jésus. viņam ir vajadzīgi cilvēki, kas ir pavisam tuvu Jēzus sirdī, Et qui ne le quittent plus jamais. un kas viņu vairs nekad nepamet. Le disciple est celui qui regarde le maître sans cesse. Un māceklis ir tas, kurš uzlūko savu kungu, savu skolotāju bez pārtraukuma, Qui ne quitte jamais son maître de ses yeux. kas nekad neizlaiž savu mācītāju no savām acīm, savu kungu, Pour devenir comme lui. lai kļūtu tāds kā viņš. Et maintenant, pour que nous rencontrions Jésus avec joie, Un lai sastaptu Jēzu ar prieku, que nous rencontrons le Père lai mēs sastaptu arī tēvu et expérimentons l'Esprit Saint, un īpašā veidā svēto garu, nous allons chanter avec Ephata. mēs kopā dziedāsim ar Efatu. Pour que Ephata, que Dieu puisse ouvrir tout ce qui est en nous.
lai Efata var atvērt visu to, kas ir mūsos. Ils vont chanter des chants joyeux Viņi dziedās priecīgas dziesmas, pour que la joie nous envahisse. lai prieks mūs pārņem un apglēm. N'ayez pas peur de la joie, Nebaidieties no prieka, parce que les nations prient pour vous, pour que la Lituanie soit heureuse. jo daudzas jau tautas lūdzās, lai Latvija būtu priecīga. Amen. Alléluia. Amen, aleluja!